Odobren je i zvanično inovacioni inkubator, prvi u ovom dijelu Srbije, na Univerzitetu u Novom Pazaru. Prvi put imamo da je Fond za inovacionu delatnost kao jedan od stubova koji je učestvovao u izgradnji ovakvog ekosistema u kome se nalazi Srbija, a znamo da informacione tehnologije predstavljaju ogromni deo brutodruštvenog proizvoda i da su ostvarile ogroman rast. Znači, sada imamo po prvi put da je neko i konkurisao, a i dobio sredstva za otvaranje tako značajne institucije u ovom delu Republike. Radeći u partnerstvu s FON-om koji je dao podršku i u samoj prijavi, saradnja se nastavlja, naročito kroz planirane radionice. Radionice su namenjene mentorima koji će biti sa našeg fakulteta i za start-upove koje ćemo polako uključivati u inkubatoru. Nama i jeste cilj zapravo da se što više tih start-upova pokrene i da što više naših ovde što asistenata, profesora mentorišemo, da oni mogu da vrše mentorstvo na tim start-upovima. Ovo je šansa za sve, bez obzira na životnu dob, koji za svoju ideju trebaju podršku.